Timababa ya NPC no eno so senti we no aye parliamentary and of the offensive presidential no na omo de to dwa se wonu mo mpese omo president on baba ya amanyofo no de anase mpo no omo betimi akọ Ghana mrahye de NPC no omo de agise o content video no so omo se www.ghanandc.com ti wo ko no mo a na wa click abonsa na eba na wa print form no bia na wo de ko anim a na mom wo pese wo be kita frank adema amanyoko ni de da bi wo so president no gise ukọ NDC fo amanyoko no matene kese a eno ewo enkran no adabraka na wako omo pani o twere dem omo ani din ene eye fififiavi eye kwati ne office wo no atima kofasa krata ne bi ntina duai anopeya se na papa no se no wotadie yu se wotadie utim se na obia man hint bi no obia man apobi e wokona mu wono mi se ya ene abisafo na amono ndukura be se na nkrumu ho ene don be so mo ba kra se no na omo ti sprinter bebremu kan ma ene omo ene ejema na eko bia ne mi se eye jedie ma na eko one eba opani ani din ene John Dramani Mahama yesi wasoma nkofo bi ya Joshua Alabi ya manfo bi susu se wono po ana waye campaign manager edema JDM Nyankopon ya adom on pese ne papa no esabe kita frank adema endi samnuko no Professor Joshua Alabi wono ena hwe ya wodi sa adom na nimu a omakofa kratan nei JDM so ebaba begina na pani efense Professor Joshua Alabi no wodi nsem kakra di tudwa se obi anim se o man nkyekere ade no afri nisa nifa so nyina mfimfin ade no amerem atesi eye nisa bonkum so man nkyekere na fini hyehye no enkoye intinipa obetimi aba beboa Ghana no ayi ade afri saa enkwasomye mu no enyu obi ase John Dramani Mahama esan se pani no waye bida enye sanfe na wo ba etu obi a wono se experience no ebre na so se Ghana fo nyina benya gidie e wo JDM bonso kena ba ko pe na NDC fo ato aba ede ama no people are suffering, and the summary here is that people are crying for the National Democratic Congress to come back. The NDC has gone through all these structures, election last year, and it's time for us to come out as a leadership. The flag bearer will be leading us in the 2024 election. Ghanaians are not only asking for the NDC to come back, but they are asking for a well-experienced leader. In this game, the current economic crisis in this country, leadership counts. Through keywords, leadership counts. And if leadership counts, then experience is the key. One who has done it before, and one who is very humble, one who shows love to people, and one who believes in people-centered policies. Anti enipa obetimi abayi Ghana ede free sa enkwasomwe mu ede free eye NPP fo amenyokuo ni nsem no enyu obi ase bosu kena bosu ba kope ono amanfo bebresi ba wo ba no wakweti se bi ojatana se de wosi abrema wo ba ni se de wosi hyehye no enya sem keto akra na amanfo bi kura se ne ade na ne de akweti se bi a entontom pe na asifi akono ne mframa ho no no anso na wiem se ya eno na kwa bi su bu bi se akweti se bi a ai abo na friend se na ntwi open nkwase America tuo ne ya bese no kwatenten ayi ne jai praka so nguti papa no watakwana mu wa ne wono the first person ya say wosuma man kofo kofa krata de man ti krata we de wonu makofo no mse be 300 million Ghana sika dada no sa so me say 30,000 Ghana cedis ukofa krata no omo pre eye MP no de obi a wakofa bia no eye 5,000 50 million. Oh, send me for. O print bia na wo de eye yi na watua 5,000 for. E don go bia kam kofa bi. Na no de munya da be na mbeba na nka mo be hwe wa che so eti se de ye nya nkra se enipa no miensa na afa eye sakrata no wo yi John Dramani Mahama efrimu a
yate se opania ne din ene eye kojo sapon do no wasantimantimasi ya the first na oye Ashanti regional kemi boss no ya mo yes ai papa yi bonsu ana kojo bonsu kojo bonsu yate se kojo bonsu so no akwa ne die ai de no so apiepie aba no se ono so akwa na menya nkrase nyame atom e da chena na kwabena dufo nso no ebekwa akwa ne die yesi be anopa no nkunum ho de abena dufo ebekwa akwa disise ne nipa miensa no eye John Dramani Mahama bosu kina bosu ba ko performer Kumasi Metropolitan Assembly mayor me kire Kojo Bonsu anafe NS kwaku eye kobia se nipa ba san we ene yenya nkrase o makwa akofo krata ntino yeda so mo anita na de ni o munyina mfama bosu kina de de wa fa wi na abande Mahama afa ya kwaso agina